Assalamu alaikum waangalizi watukufu wanzani wa televizio ya Taifa, amani na usalama juu ya hanyu. Zinji ya nziani haruma lejera lahi hambu mahsusu haruma wa mji wa misuje zehazi za uhosaye malahu ili ujipukanisha no wade wa coronavirus. Kwa utujua ya ukaya wa mji wa misuje sawa no mji wa ezi wa moroni mongoni mwa miji ikawi ikoza kabisa no wade ukautinza chero haruma miji yenu. Yono aulaye wizara ya dhaminishiwa wa unono hauhoda wa hose ye malahu ya jihundrao haruma wa mji wa misuje ili wade unu tujoreje hamara yararu. Ahmed Abdallah Usej na Salim Ali Ratiraka wafanya utazi habari. Maelezo ya Hadija Omuri. Zehazi za urahata imalaho zandi saiho mituje ya hambu davula vili ikao nyulare mwano wade wa COVID-19 baada moroni. Miji 11 ya hile bavula hambu mojo hondana ni barnamaji yenu ili wanano mtangayo wa haraka waho wade ikao hamasikiti funga uringa ujirma. Hau amini madhamana haini mzimandasi ngepasao yarengeze hadhari ili ujipukanisa ni coronavirus. Apre moroni rikusujia rije harmale bavula hambu ili hauja rinjie daho hadaho mji hamji ritie de urahafunu rifanye de contamination de masse ili rijipukane no wade wa COVID-19. Hautaha risaidio wakazi wa hundre unono warohe harima zetambuzinu. Ripara imamera ni maprefe wa jebanu, waje wa ritahemsada usoni mwao, waje warisaidie, warongoze wakazi wa hao, waribulie majumba ya hao, ili rinjie, risaidie, rifanye urahafunu, ili rirohe harima wadeunu. Mzima mingoni mwe madhamana wa hele bavula hambu, haileha baadhi za makalma, holihonde zehazi za mrahatu imalaho. Mazomana mwajabanu sisi mazomana wahe mabavu ani hambu ya nsinima panga ni hambu ya jumwa panga rijaban nga johima rimsaidieni ili ya uonisa amwemi jihatu ukaya nga mwendo yiho amjia mwemi jiho ili wahunde ila ukaya wabulie malaho ili mjie mfanye zihazi ya lazimu mzifanye ili uwadeunu ulawe haruma ye Ekomor et particulièrement haruma yensi ya hambu. Uhifadhi wa wakazi no waje wa corona mingoni mweze mwana zahi madhamana. Ngiyo wajib umrustehi ze mashartu za mjipukaniso no waje wa COVID-19. Ngipasao abenge uwandu ikao nduware mwano wade wajadidishe ze jitihadi hau hifadhi yesuha ya hao. Zitalaba hula ukaya wa wakazi ngwa ujuma uva ya mavazi ya nyumeni raha ijaka ya wazifua. Nongo ikao ima mutaalamu wa habari za suiha haruma umva wa husu ziungu. Kwa tuziona hadito jema nao Dr. Tajir Ahmada. Mungoni mwa ima mutaalamu wanungo nisao ya ukaya ngiyo wajibu ya mkazi ya tende ya fuweze ngozinu ngiya zivai haulata madhara menji ikao yoparihana o wakati yu. Na sina rimishilie banda ya kubalia mahadisi ya RTC. Ngwa nyumeni yefanyiwa yo hulu tilo haruma pambo ibamba ilekeziwa ijeihuziwa halafu yo mtoifanya wa nguo ingefanywa ngabatulao produit chimique zinji zitulao haruma ufanye nguo umwivambo ngona produit chimique zitulao haruma le pambo hilo nido na ese zinji vokawa na marando watilao wala utongeza nyantsu na unazinyama watinje walila nguo. Onge ula hui yo wanwenji kawaida wanza wa vayengo ila waonise ukaya etike na wabiaze. Ngamjoka haina mdu dabor yenge neheli ya hai. Nga wandukao ngwa vaye nguo ngwa johamba mitivati vanja parunda problem. Shangabo wandukao kwa vaya ze produzila ngazi watia uhilani ngwa jua wawilwa wahea buton jazi pasuha jazi fanya inu lungo para eczema amge ya joka njema kamra hulungu ya nyimeni kairi mru ya kakatui fua shaya ipasi huila huipasi jotsongezai kalabaka mbanongo kao bakawa na wana nyansu bakamba hindu ya jotsongezai muzimbabe ze produit ze effets za utongeza ya mru ya jea kana zibata. Voilà. Donc mraifue
ya jukana jema mraifu shandu wenjo ona kao fwengu abo ngelawe valeur ukawa effectivement abo ngozinji ukawa wezifua zoto danganyia onye njema ijoka njema ekamru hai basi. Le chama la Mwangaza la mji wa Mvuni haupata na baina ya hao ni machababi wa mji wa Nyambeni harumwa imbajini ngo harumwa hazi za unawirisha wa mji wa Nyambeni na unika sura ya njema zinu banda waonisa ukayazi hazi zafanyiwa ni chama la Mwangaza harumwa mji mzazi wa hawa Mvuni ziwanika yahuba ya ukaya wa mji wa Nyambeni urenge fursa ya dhahabu samahani ili unawiri hasawa ni miji hayo nsipia. Azali Alhamid na Azhari Mbaye wakahadhir. Umundu mahala haukanti hamasterehi na uwala mabau wa mru ya one ajibiwa izo deziha zile chamala mbwao Mwangaza la Mvuni ya bambao wazifanya oho mjini Nyambeni ya mbajini habu watahwa ne madhuamana waho mjiunu nano wa manga wa muhimu duka wa mjiunu ukane surwa ya maendeleo hamade miji ya endele ya usoni wataalamu wa dhuaminishi wazihazizinu waihanyisa hamabaki ya maili Dutunda o mahala wajofanya epula na ufanya ehaziwiyo ranguo mwezi wa Desambro hata uhonda o mwezi wa Marsi rilonuo wabakisha wanahazi wa titi. Chama la Mwangaza lipangia harumwa mji wa Mvuni ya bambao shamali nsila Mvuni jinda henga zita dimana kaleunga mliondao mjini Nyambeni wafanya za shihati za shiulekeza emichi na milaya hapa kalinu chama kao tolea difanya ena mahala walo muhimu wafanya hazi za maendeleo ndo kalita halo rondi hayabu ndo kaya sisi ngaranzo muhimu ya ndo kaya NC basauhe maendeleo jaya namna hiyo maendeleo ya miji miraya monao Wakili wa manga wa Nyambeni haruma wa mtundoze hazi haswifu hazi za kitaalamu za fanyishiha ya mashababi wa mji wapara ya miji ya baki wadungi enzia ya maendeleo hamada inu haubasa uwa ya miji. Fikira inu kijala hoinguni usiha sha vihundana na wananyasi mababu wa hunu mjini kao waruhao harumwa zensi bali nambali waona ze fikira zenu ya ukaya harumwa miji lao haubambaoni uja harumwa hambu zenzia zenu zinja usoni harumwa development ya hemiji wawe mabamba na wao kao waono kaizo fikira njema Womo dondo usoni wa hensi ya hatu waone ukaya development madainu kaitilo tena harmo mji wa hatu ngejoro ngaswila hamarma ila emergency ya 2030 ya rais wa dawla yawo sisi rungu mhono fikra ikao dwana nyasi wajani hunu mjini. Le chama la Mwangaza la Mvuni ikao lipangi hawa umena washe iazma wajinika doulekeza wa mji wa hao ama imakati ya mwisoyanu waono aula ya hunga mhono ye miji ya Komori ifanya wa maendeleo hama do mji wa Nyambeni. Haubaki haruma ye made ya unawirisha miji na winika sura ya njema hunu omraya wa Caltex Moroni wati anziani barnamaji ya ulekeza ili pari la njia haruma omrawa hao ili usahilisha wakazi ne mizo ya hao husunuma imagari na haina mfumbili wa shena waume ngwasimizi zao zenchida za hao ili ulekeza liparidini. Salim Ahmada hafanya utazi habari Mariam Ali haruma maelezo zaidi. Ye hazinu ngio nafaliki mbili muhimu handani do wana ni maji ya zuwao harima enzi ya muda mwinji ikawo yoka sababu ya mabwade faliki ya bidi do buwa nafasi ya ulaho suhaidi huenda hukiblani ya humra wa Caltex wana basa umra ya huwa donc ronoka ya kariri njenziani ile bismillah ifanye hazinu hausahilisha ya magari na wanajamu ususwa wanajamu wakazi wa Caltex wajihuzamu lakini gepasa msaada waho wasaya ili zehazi zende hautatufu msaada wa handani do jitolea hamvu hamali hawakati na sisi ngaromba Mungu wanyanyasi walo karibu na lobonze wajiokaya enzia inu kaina ujifanya shanga sina bezwe nao warnike kudume deheni jo jandiwa haina mfumbili wa Caltex kwa tusa za bwela hura ili wakamilishe hauharaka nando zehazi za hao umkamiliho wa hezi hazizinu wojuni kasuraya
na ubua nafasi za mzungulio harima umraya. Ushababi wa Sirizurudani haruma umkabala wa jando watianziani hazi za urekebesha yeshiwanza shampira shahile bavulinu no mjiunu. Zinu hanza wa ushababi wa hunde yeshiwanza ikao kwa jushinda wala hiki ye wanyanyao wa haruma mijimbali na bali warudi wa ushababi wa hao tsena ukanenkulio njema haruma yesporo. Narunge meleze ya Hussein Abdullahi ni mapija ya Farid Kasim. Ishwanza shabolisha umuji wa Sirizurudani ngeshinaudile wa metera 70 nena upana wa metera 50 na wisho kasi shinda shajibu imahutajio ya imalangazo ya boli na ishwanza shabolishino ngeshimengoni mwa izwanza za boli zititi zijiparao harma ilijera la jandu iyo de imana ikao wabenza jiboli wa umuji wa Sirizurudani warenga azma ya uyengeza udile wa metera 20 nena upana wa metera 50 au jimlifu ishwanza shabolishino shitoka na udile wa metera kare 100 na zihazi zinozi handisa haufukwa lidongo ili uliti ya harmwe mabavu mbali na mbali. Ama izinchidai kaudo walio nazo kazina ushinda za jibu imahutajui kao yatashiwao pia harmwe ishwanza shabolishino. Inodeima na ikao wahutajia wa msanda wakakila mru ili washinde warengeleze ishwanza shabolishino ile shishinde shijibu imahutajio ya lazimu. Ndani demna zonesa ino hazi ikao ya antamo na umuji. Banda ikao hazi antamo na umuji ino mashababi, makadre, wahima wapara ifikra ino handani mwananyatu warongola bayumi yo ingenieur. Wane mbio ata wahandisi wafanya terraino wabo wasi minu humu munona wabano ikao mbango warongo wahimi jero wakumpanya masi fikra zino mana iyo fikra mufidu umuji wa Zurdani ikamba ngona terrain ya futu. Haushashi wa shanzasha stahiki, shiwanzasha boli sha Sirizurudani, wa ulahiki de mazama ya boli ya zijanibu ya bili, yaani 2e na 3e division. Zino zija haiweka ushuanzasha boli shino, kasi na bahano wa ukensia, wala kashi na uhura. Na zino, ngezimengoni mwa zitaambu ziparao izuanzaza boli ziliparao harmaishisi wa shamwali. Baisha nishu anza shino, shende na uyengedzwa ama rahaka shinda shajibu imahutajio ya malangazo ya boli ya stahiki. Yala ndi maelezo ya Zahari ya Madi Kasimu. Heno kutuainu wangalizi watukufu wanzani wahi televizio ya Toifa ndo rituwa tanliki katu ya taarifa habari ya hatu ya husiku wale wenu na mbiti mfumbili njema ya khairi haramu malaho ya hanyu. Haswa pia narjibu kanisheno wadi wa coronavirus. Ahsan.